I hei, dewa emu ongi I to umani, ubot ya kejuk keluti. Wai wau chimle ya kawan ke kam ke wachingai. Henry mema keli, kamon mentu, lada kwa apiu chna I rei I wamani yong pihi. Ilai luti to amto I wasuk, em chibun I ko. Wai keluti ye gale uman kawahap ulai semen. Tangwane benta gitu ki wachlur, wai ki wakwa sakhiat uku chaprang. Kakhusnam untuk dukat ya kemenrit yang pi semen Henry penwandur gale wat ya kemenrit yang kecnong katau yang pi tang wamdu pi ulai semen hagani geruti ke Chief Ministers Championship Challenge kawasan emlang gawa kerchan ya gitu gida pen krek wa tia chaprang kini man kapalat banyak ya pelak kini tok kejing ya khilang kalat wa yok sia wa cha sikai imentoi wa bun wa ikerchan ba emkam wanra ya gela wa chim ye wani wa sedang pi wa kamjo open ku ye te Chakli yang gilom. Hau ni usnam uyoi ye wa he. Ibu kamai wa kamjo le imentoi. Ye gini kathong. Tok gerwai pak ba de sarkar Meghalaya. Kau de penwandur ne bentawa kerchan ye ki kam ki wasdang nedo wasdang. Kani tok gerensan kau terwa ye man kam ginong penyu pen kedau. Irap poisa wa kamjo yo lingba ke program incubation ke wa kendi benai yang ke prime. Ledaman pi kibacong cenong jong Meghalaya kibade em lepa ye khi iba pena senhi wai kibade krek o ku chaneng kini dok kalat ke yong pi kinya phau sangut kibau cha jit uyo ki ye yarap de kasong poisa leni ke business support grant katwa ki le phau sangut won uyo ki ye kasong poisa ke mar arlak tengka o kamjo ki so phau ngut ki wo bot won uyo ki mar chilak tengka nei wenta wo punku ye ka kam yong ki chakmat Dau yo apilau ye emlang haki incubation programs nete ki lat heto waki kam networking dawi emlang ki rusan ki bada ku chakmat wakam jo ki tiar ki emkam nei benta bo sedang ye ka kam kamo ban dau yo mentoi pile nei cha sikai iwa marsemen waki ru champang ki ru kom sikai ki open plia ki sap krek kam ki yong pi wakam jo le yo bha api heto wa yarap poisa ipenya to ya dei ki yaw ki han wakam jo I thao kre la ni ki office space ha shalong wa hatura de to ipor wa lai cha wa palat I jing yo jingai ka menrit to ka yong pi ka wa penwandur katu de to kepali ke yong pi katu to dapoi kepali yong pi Kakasi Students Union North Khasi Hills District hakasi tho ding Jakartayo kelalit yakendo yo Additional Deputy Commissioner uba MB Tongper ubelong ru Member Secretary ka District Selection Committee DSC hakaba kala IT ya kejing ajing mun nak benta banwanra ya kejing khoj ha kejing thungkam thungjam ha ka district ka KSU North Khasi Hills District lengba ka Employment Monitoring Cell Kalalit banikendo ya UADC ubadairu Member Secretary ke District Selection Committee Riboy Uraja Brahma hakaba ka KSU kala IT kedorkas keberani ke khatsan teli gimat jing dawa panwanra ke jing thongkam ke bokoj lengba ka DSC hagani ke jing le ekendo ya Deputy Commissioner hadian ba Deputy Commissioner Shimladan Satya kidongelam ka KSU kle kendo no ya UADC ban IT ya kedorkas kaba ka senggalabo hakmat jong ka DSC Ikhatsan tili gimat baka KSU kawanra nak benta ke jingkho ya karukom thungkam ha ka DSC ki kentup na do ke jingthong ki Vice Chairman bagi dekat ke DSC di Brio ki bamdon kano kano ke jinge dai bagi kamsan perthai ka jing penbana man lagasna me ke jingdon jing em jengki banweng ya ke jingthong kam casual contractual but ad hoc ban penmi malagasna me ke examen but klam da pen slam ya ke result ban pen pau pat ba ki marks jong ki samla ki batho ki examen ban pen biang ya ki carbon copy jong ki OMR sheet ki kertong ban plat ru ya ki jubab jong ki jingkeli ban pendap ki jingthong kam po andro bana hedin ki examen ki jingkeli ki di ban long ki bala buri ban om ki ban latto ban bo da ki computer ban ko ni ki examen ki por ban wan bala dawa ban pendo no ka personal interview na ka benta ki post ka grade B C bat D na lor ki bai u banjab maring ulitho bagaseng hi kabang jing angnot banwanra ekor kom thungkam ka bakhoj leng baka DSC klashe me ne senjam balira ek ne mat jing dawa ne bor break mi ya ka DSC ulong bawat la klem yo bani kendo yu Deputy Commissioner ndre ka seng ka kermen scam bagi bor penya district karibhoi kinshim kya ban pai kmat ban pentre ka me mat ke bakongsan da ka baban rabru bagi ne mat jing dawa ka KSU kelalit ban IT habro ki district ke jelal leng bagi snat trekam jong ka seng ka
ka sorkar bahkan menteri kami ni kapsan teli kimat kalong gawi kesukwa ban yatu ipiang ni kalong ba ka jingdon jong kita ki non official ki bawan long ba ki political appointee ki ka jingdon jukne bunsin ni ba ngidon baik kata ka jingong ba karukum thungkam thungjam kamlong ka bukhut ka basuba tenlang jing keseng kawi na kimat kalong ba ngi dawa ba yakini ki jing thungkam ba kimde shu bandon da kita ki non official members mo ba kimde bandon da kita ki political appointee ba kenrung hong tu bandon bentalang khnang ba nginyo ya kata ka jing thungkam thungjam ka bukhut bat ka basuba kiwei pade ki bangi kendu ngitep ba bapo ka DC apo ka distrik kejungi mentala kumba South Nam klem kendok ya kata ka exam lani kata ka recruitment bat ke result ru ndai harjing ya kenduk mene layo ka jing tep gi syai ba ada ya ka result ada ban penbena bat ba harjing sisyahi katkum ba ngiyo jing tep kelong ba ya rukum thungkam thungjam kade banyaj be lam nomno kajing kwa jing keseng kade benlong bet ba kade bendon da ka kalendar system kebemut ba manla usnem ba kaniat kata ka kajing thungkam baneta ka recruitment process ndengi gumbalong menta hadin sausnem hadin arsnem kane gabu gige gajing yaki samla ki bakwa wat kam wat jam bat haguju ko poru nagleng jing keseng ibu ki jing dawa baki baru ki recruitment proses lah kumno kade ban pendap apo kini kin rubnai kenang ba inyo kalat ikwe syai nuksa ipi lada kaslam kumni ubathap menta kumagilong menta hadi si jungi ki babun ki ba laja ya taurul number lane ja ya dekat ki hab ban wat biang kadau kolong ba na kadau kejing bom biang kapor ane bom don ni kata time frame kebabiang ban out ya ka result ane ban kendok ya kita ki exam ki wa niat lembaga DC teliang juga sengi ai kita jeng ajumun ki haju kapor ki jeng dawa ki jungi ba nang ni syakmat ba ka sarkar bat ba nagliang jong ka DC makin simkiai kini ki mat ki bangil ai nagasan